Общество барықтарызға салам, сіздермен бірге мен Болгардан Чүчене дейм, мен бүгін Brawl Stars ойнайтын болам. Мен бүгін Байронды 20-шы рангқа көтерейін деп тұрмын. Ойбай, не болсын. Так, достар, ойын сесіп, бірікті. Отсын деп это был месяца, а нет, да? Вон. Нет, почему? Ой. Ой, вот, ой, надо поставить. Не могу. Wi-Fi. Как? А вы пинг достар? Миске мелоза. Должен нас утром. Умно. Чик хорош. Эй. Меня увидел. Видишь, так достар меня. Эй. Вот все, вот это канал. Так, должен миске мелоза жанки шимитер. Какая проблема? Так, это Эмиль. Так. Давайте, чуть. Ай. Так. Так. Гол! Гол! Так, ну вон будет. Так, очень так человек. Во, мы кому тут. Во, достар! Керемет! 20-шы ранг! Достар! Байрон ранг 20! Өте керемет! Так, басқа да мұны байыстер 20-шы рангқа көтерейік. Так, о, достар, өте керемет! Енді бұның силасын оңға көтеріп керек. Сөйту керек. Так, достар, 20-шы ранг, өте керемет. Сіз оны бітіне қанша не от. Мен жетақ қана бұн қылып. Эмиль. Так, достар, 20-шы ранг. Менде тек 3-ақ қана байет 20-шы ранг. Міне Байрон. Ойбай. Міне. Не. Осы видеоға 10 лайк жиналса, онда мен деген бонус 20-шы рангқа көтеретін болам. Ал енді достар. Сау, пока-пока, чау. Не деген не қат мынау десең.